kaleya sipai te chu tukin khan an chena khop mai jingdar nga vela kongpuya khopui veng him tu thalai ten kongdal na turan siam ralve na kul chu an beya tuntrum chu silai pa ngaya ral sai mai du tok lovin RPG an manga sipai te hian khopui veng him tu kalei civil army te inrin lo lai chu an ron thronga an chet na hian he thubuat sai thleng hian mi som pakhatin nunna an chan to nia thudon ania mi somai tlem lo an man to bokane ral thuam thazok ne na throng thut an yawang hian khopui veng him tu te anin ring man lovin chet an lave man mek lowa sipai te ron chet dana hian KCA te duty dan le anin thak kwal dan te chu an threchiang hle nina langa sipai te hian intelligence an nei thahle ti langa mi puitan film khur atul hle tunan chet ma hian sipai te hi an lo in pu acha viau to tholeni khan truck somvel mangin an mi le sa te chu kaleya hian an lu bela ta ha na tanga kan thu don nei na tarlan danin nizan khan sipai te le khopui veng tu te chuan voin April ni ruk chomma dar soma in biak na nei antuma an mi man te in thleng ba ka buaina apun lun lo na tura in rem siam na chungchang te soyantum ma se sipai te hian ruam man na te nom tak mai an lo neya khopui veng him tu te in rin lo lai le an mut chua lai takin mun rang rang atangin an ral ve na chu an huala na takin an che zui ta ne kongdal na kul ta han le san mio in kara an siam chu phin darin mi panga an ka plum ngala an zinga pathum chu damdoina ruang da na thlen pui niin pahni chu sipai damdoin lama la kania thi boy som tu te soidanin an zinga pakhat chuan a ngong le a hmaya te liamatuara amuse patong ninalanga mi som ni velin liaman tuara chin riat lawa omle thi ni nge ya riat an ruangla mu thei lawa wanga nem nge thei lote an la oma wangin thi za thi an la pung lein ari nom tinan soi kaleya damdoi in thren khat chu sipai te hian an suwa sama wangin inen kolna athame ulo niin kaleya cheng te chuan an tar lang tel bokane sipai te hian ta han khopui chu ngan lu to a an veng thren bile C group a te he thu buat sai lai hian sniper te an veiwak de ureng ninan soya social media pon chuak lo turin mi puin thu thedar ma se internet man thei aom tak mek lo wangin ta han kho chung bo ruak chu ahim lo hle tuntrum hi kaleya voi ni an chet na anita march ni som ni pariata ani nep nuwa bo ruak sa zual pui chu aziom dewa voin April ni ruk zinga nazokin an chele ta thile hliam anom tanual sipai te kutuara thi hi Myanmar rampuma mi zanga somriat an chuang ta ne sagai state a hian kalei hinma bin pinle bule tamua te mipuin ral thuam an nei angin sipai te an lo eblet ve a kalei hi khopui veng him tu te malak na wangin a him viau nialan lain hetiang hi an tok ta ne tamulama sipai te anin phurlu thei ta ka wangin helama po hian sipai te hi an chet thuai arinom ta hlebok democracy sarkar CRPH chuan sipai ten mihring dik na chanvo an paljut na le poyan khoina chungchang chu UN hnuaya international human rights lam boipui tu te hnena thlen antuma finfiana nuai khatle sing riat vel an nei to thu antar langa hemi mang hian UN chu karle antumane poi khoina abul tum tu ber general minong hlaya chu an pai thak thei pha kherangem ti ro chu achiang lo man hlau awanga buaina chok chuak hi ne kumsang ni le som ni pakhata misual berat han thei tur an dictator hian ti luina manga thu nei na lak top mai lo chu kongdanga nei bik lo ti hi Myanmar a sipai chung politics ti tileng wa ka tangin alang theya minong hlaya hi sipai hruai tu aniangin kumsang ni le som pasaria sipai te chet na wangin international court ta thu buai anei meka thu nei na achel to lo hun chu atan tal buai hun intran na turane
kumsan ni le som ni pakhat July thla hian kumsom ruk panga atling dona anram defense ekang chuan sipai hruai tu ani na tanga achol nge angai to dona ne sipai atanga achol nuwa politics lu chil atuma mase kumsang ni som ni November thla in thlana khan khati khop khan ne in anom le ta sia achol nuwa ahim don lo hle tiluina manga thu nei na achel chhun zom angai ta ne kumkhat nuwa in thlan kan buat sai leang tia soichu CNN in sipai thu puang tu akom trum khan kum ni chungin tin ason lea in thlan nei hi antan sot na tur engma om lo wangin minong hlaya dam chung chuan athleng lo tura ngaila adik ber ome kumsom ruk panga atlin nuwa hian sipai hruai tu atang le dictator ni na tangin chol tura ramdangin annor thei chuan tun buaina chin felna tura malak na omzenei ber tur alani ta hial ome chumi ni lo chuan athu buai mang hian thiam lo chantira man tuma ve mai chi ne chu apoi khoina thu buai laka a him theina tur chuan sarkar apai thla hei hi chu alang chin chau alane langlo lama sipai politics hi aboi ruviau ti hi Myanmar a politics lam ngai event tu te chuan an soya ani nge ye tia fin fiane ro chu kan nei theilo an tarlan dan chuan sipai chakna chom nunga an kaldan pa nga ya kalzel turin minong hlaya hian anau te zinga a ai o tur rin ngam anei tolova a him lo zia hrein sarkar pai thak hi atan chuan kong om chuna ne NLD sarkar lai khan sipain parlamenta si tan nei za chu ti niam antuma tu natranga kumsom nuwa chuan sipai ten anram politics a zungan kai chu karpho thei to antumane sipaya a ho tu thren khattele an hruai tu chung te chuan NLD lam anon deuh zel towa minong hlayan commander in chief atana athak tak thanswele atupa te chuan kumsang ni le sompanga khan Aung San Suu Kyi muin anram maso na tura an thok don ani chuan an thlop tur thu an lo hril towa an dictator niwi na tu le fa te chu sipai pai thak tumna wangin man te an lo ni to bok minong hlaya hian thu nei na achel to lo hnuwa ama hum thei tu tur ama moa amirin ngam atlak cham em awangin atram po seina tan sarkar anam thluta ninan soya heiba khichu kongdang vak anei lo tian tar langane sipaya hian hruai tu atana an du deuh chu an kaisan chaktir zela minong hlaya po du sakna wanga tun din mun hi thleng thei ania ama thak thei tur berangai chu tuna defense minister na chelmek tu miatun o ania kumsom nga pa komine kumsang ni le som khan brigadier general niin sang ni le som pahnia major general akai sanga kumsang ni le som paruka khan general niin army navy le air force chief of general staff ni na achelea NLD sarkar an paithak nuwa khan defense minister na achel zui ta ngalane minong hlaya hian cabinet minister atan sipai sarkar nuaya an president nungber thein seina rin rolte amang le deuh nuala sipaya rin ngam anei lo zia chu hei hian atilang niin political analyst te chuan an soyane sipai ho tu zinga hian ama phia ru thei tur anom nok don awangin minong hlaya hi afim khur hle nia tarlan ani boka apai thlatur te tan la anti fu vai chuan hlok na tur hlirane khovelin sipai te chetna adem kara an ho tu pa ber an pai thak thei chuan khovele mi pui te mit muwa kutan silna turle thiam an chan theina tur ani awangin an tan chuan hemiswal pai thak hi arem chang hlei hleya minong hlaya hian thin thi in huna mangbik top lowang atan chuan ramdang in rol ain sipaya ama du lo tu te an hlo om jok ninan soyane hetila hian Rangoon le Mandalay Borvela sipai te chet na are dewa sagai state lama an thrang le meka mi puite ro chuan tlom san an tum lo hle voin khan khopuya tanga thingtlang mun rang ranga
sipai du lo na an lan tir chhun zom le tangata min thatin kut min thlak thin maula atop thlengin kan beidona kan tlom lowang ti chu an thu pui ber alani chhun zom ta zel April ninga zan khan Sun State ta sipai te chuan thingpui dor bula silayan met puaka mi pakhat athin mienge moza tan hliama mandali biala mingian khuwa nor huai hotna omlem loma se silai an met puaka mi pakhatin nunna achana ne sipai te hian silai mai manglovin grenade te an mangtel deuh zel towa nor huai hot tu te chau an kaplo kholaya veivak te po an matel zelane kaleya mi puile sipai te ani neptira khan an ka hlum pakhat phei chu chung komamo daptura achuak an lo ka phlum ringot maya an che du dan hi arong than pa ve hrim hrim chuti chung chuan mi puin tlom an la tum du bik chuang lova an huai sen na hian za aphu hle ane